sababu za kuzaliwa kwa Yesu. Baada ya anguko la Adamu, Mungu alimleta Yesu ili alete uzima wa milele, atupatanishe na Mungu. Apapimwe Yesu mwe, apapimwe Yesu mwe, apapimwe Yesu mwe, apapimwe Yesu mwe. Wachitangalala chakumwanya, wachitangalala chakumwanya, amezaliwa Yesu mwenye enzi yote, kwa ajili ya wenye dhambi, kutupatanisha na Mungu na uzima wa milele. Isile kukuvapoka avawomba mbivi, isile kwokutitupilikanaye nuchala witu, isile kukutupa ugumi bwa kumwanya, wowutakushila na lumo apapimwe Yesu mwe, tusekile Yesu mwe, tumoyepo Yesu mwe, isile Yesu mwe. Wachitangalala chakumwanya, wachitangalala chakumwanya, wachitangalala chakumwanya, wachitangalala chakumwanya, wachisu choshi Usongwe kumbeya, abandali n'abalambya kukaya kwileje, banyachusa kutukuyu kulungwe mwakaleli kwakela, banyachusa pambeje pambalisi, basafwa bamalila kwilembo na kwiwigi kumbosi kutunduma